santil hu لشخونو ميلي قتول بال تشيرولي كتنا إيناشتي خوناخيل سألي ناباليل ليناشتي جاقي لي capítulo 12 versículo 6 نق خلان لقبانوهم أبان خوناخكو إلي ديوس ليناشبانو تشيشخونيل ريكين تشيشخونيل لب چانچي كماين Primero de Corintios capítulo 12 versículo 6 شقابي جاق تشيرولي كتنا إكوير خلان لقماتان خلان لقاكانخيل خلان لقبانوهم هبانان لموسيق لنا بدسين كريجش بونيلاين خونخ كوي شبانق لخونخون نشكول أكريري لشماتان ركين لقاكوا ديوس Salí capítulo 12 versículo 11 ut versículo 12 le apóstol Pablo yo chistiabal junchi musiq chan junchi tsehkwaleh abanchish hunilain ha akhwi li junchi musiq na panunkre ho naqlitz kwaleh khunach chiribil utchish khunileb lischali laan ustana baleb aban khunach kwi litz kwaleh naq kwanke ho kan kwi li Christ kadoli yo chishye balari liqatz kwal nabal tsaqal lischal kwanke blish kokru qo liqo liqatel liqashik manaq liqabyobal liqu lish naqliqu ebliqoq chishkhunil khalan qe aban khunoh kwichitz kwal mokohon tanashik liqu chishbanunkil khunaqlish angel yalshkhunes uthokanah kwilik angela inchiruli qagwa Dios na ballo uchiqahun qalo tsehkwalo liqagwa Jesus shbanaq shkub sinkil qaharikin hunchi musiqeh reshku bankil ru hunchi tsehkwaleh chiqahunilo la ochan hachal barkwal liqatenamit Hana shtiechaq mareb laj griego, mareb laj judí, mareb li loqbilmos, mareb li biom, mareb li neba, joaqwi li achapam bilepchan, hakyal ani chiqahunilona kubsik li qaha sashkaba hunchi musiqeh. Moko khalan qta. Jonaq li junjun reheb li qachal. Nashbanu li khalan lishk angel, jo li qu re ilok, li qu re chapok, re cheok, re aruchik shbanungil junaq li qak angel, jo akwi li qoq re qak ambal sa junaq li najej manaqbar naqashik abanan mokotoruk tachishik kuinka li qilobal taten angre. Haina rak nashtie naq chishkhunil li qatzehkwal angel ru shbanaq li junjun nashbanu jun li angel khalan chiruli nashbanu li junchik. Akrere li junjun li tentoti shbanu. Abanan junaq kwichitzeh kwaleh. Jokan akwi lik angel sali igles. Jokan no la ocha qahunilo chiruli qagwa Dios. Kwan khalan reqamatan, khalan lik angeli no koruchi shbanunkil, aban junoq kwichitzeh kwaleh. Sa jun komonil naqakubru jun chitzeh kwaleh rikin li qagwa Jesus. Utkerretal li yochish kutbalah kwichiqu hain. Lishch'o li qagwa Dios li kwan sa junajil jo rikin li alalbej utrikin li santil musiqej usta khalan qe sa roshichale nikesh junajiri beb rek angelak sa ibli igles resh anunkil li rajom li qagwa Dios resh anunkil lik angel rikineb eb laj babanel Nikela Wokbal reta aquil li hu 1 de Corintios capítulo 12 versículo 15 toxali versículo 20. Arin kwa hulish cholo bankil renak ma hun qela ota sachchishta bal ruhain. Nashchi kamain kuitali oqeh tishje la in ma kwa in li oqeh. Hokanak mukosh cha alin tali tsehkwaleh. Utnashpats le apostol Pablo. Mama kwa tabish cha alaq li tsehkwaleh chalshbana sa huchik li atin. Liqoqik anashbanu lik angeli nashbanu liqu chimuko nashbanu lik angeli nashbanu li saliqu chimuko liqu naru chicheok tat ilok tara khabanan kuimaka laku chanru tadruq chicheok manaq chanru tadruq chishkwak lesingil karuhaq inka naru hokanak nashchele apostol Pablo naqli hun chan akrere lish angel utkila payo abanan kwanko reshbanukil hunaqwi chik angel qayak lihun agelak ru lihun chokre agelak ru lihun chiru agelak ru lish angel lihun chik shbanak chiqa hun qal mokotoruqta chishbanun kilchish khunilik angel kui akwap yom hun sutaq naqnikeshche kwan li qachal li ashal qune li ashal mokonin tali nikeshbanu han moko yalta li qagwa Dios shosh choptesi chichabil
ut li junjun re li qachal kuan jun lix ángel kaut naqxkanabak xb'an li qagwa Dios jo kanuaj kwi chiru li qagwa Dios sa li ángel sa lix igles li ch'aj kilal arin sa chaq li iglesia re Corinto ha naq kuankeb li nekexkoxla naq kuankeb li tz'aqal ajeleb ru ut kuankeb li nk'a sa xk'aba li naleb a'in li apóstol Pablo kixtz'iba li huwa in re naq haneb textawru naq majun mak'ata naru xb'anunkil cheqa junilob'an wan jun lik ángel choqe sa lix k'anjel li qagwa Dios kwi la o naqoksi eb li qamatan re k'anjelak chiru li qagwa Dios rik'in nawom rik'in rahom yalaqb'ar kuan grejeb li qamatan an li k'ebil qexb'an li qagwa Dios kwi naqab'anu chichabil sa tikilal ut nakulak chiru li qagwa Dios lik ángel li yokoch xb'anunkil ut naqab'anu rik'in nawom ut rahok ha'yal barkwan la simatan chiru li qagwa Dios k'am chiru li qagwa k'e chik anjelak ut yala q'ejwi la'at jultikaj naq li qagwa Dios munko tachkanab ta junes li qagwa Dios tachkawresi sa lik ángel manaq rik'in la matana'an li ta k'e chik anjelak chiru li qagwa Dios ut choqre li qagwa Dios li qagwa chosob tesin qagwe nagatkoy b'eni sa jun chik li qak'anjel